विरामा पहिल्यापासून आम्ही तुका अर्गां दिता You have been speaking to us the secrets of the kingdom. कित्याक देवाचे राजाचे गुट तुवें आमकां शिकयले. We are learning many truths, आमी जायते सतां आमी शिकल्या and it's helping us to change our attitude and our mind. आता आमचे हेचे वरवीं आमचो मनोभाव आनी आमचे मन चिंता बदलूंक कुमक आसा. We have come back, O Lord, आमी फाटी आयल्या and we need your anointing, your wisdom, your knowledge and your understanding. आमकां जाय तुजो अभिषेक जाणवाय हरी एक तुजे तावन आमकां जाय. Without you we can do nothing. तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना. Speak to all of us, O Lord. आमचे लागीं उलय सोम्या. We believe आमी सत म्हणटा that your word कित्याक तुजे उतार gives us the victory. उतार आमकां जय दिता. You and your word is the same. कित्याक तूं आनी तुजे उतार एकच जावन आसा. When your word speaks, केदाळ उतार उलयता it is you who speaks. तुवें उलोवचें जावन आसा. And when we speak your word केदाळ आमी ते उतार उलयता with faith, भवार्थान it is also you who speak. ते उलोवन उतार तुजे जावन आसा. And your word will not come back empty. आनी ते उतार फाटी खाली हातान येना. Thank you, Father, अर्गां सोम्या for this assurance we have ह्या बसवणे खातीर in you. आमचे तुजे ते आसचे In बसून Jesus' जेजूच्या name. नांवान Amen. आमेन Amen. आमेन. Yeah, please put the slide, please. Yeah, just before we went for break, we were listening that forgiveness is a must. कित्याक आमी विरामाच्या पयले आमी पळयले बोगसणे बाती गरजेचे जावन आसा. And the word forgiveness means बोगसूंचे म्हळ्यार ताचो अर्थ cancelling the transaction. कितें ट्रान्झॅक्शन कितें केला ते पुरा कॅन्सल करचे. Means ताचो अर्थ if I damaged his car कितें म्हजे कार भावान डॅमेज केला तर and he has to pay 10,000 for repair, कित्याक म्हाका खर्च आसा 10,000 रुपये. when he's forgiving me, केदाळ हांव ताका भावाक बक्षिता. he is not charging me 10,000 for what he paid, हांवें कितें खर्च केला हांव ताचेर जावन विचारिना. but he's letting me go free. पूण धर्मार्थ हांव ताका वचून सोडटा. But if he's asking me for 10,000 जर तर हांव ते खर्च 10,000 विचारता and he's saying, आनी हांव सांगता I choose to forgive you, हांवें तुका बक्षिला he is not forgiving me, he is keeping the transaction on. पूण ते बक्षाने जायना कित्याक ते आनी की बाकी आसा. When God forgived us through Jesus, केदाळा देवान जेजू मुखांतर आमकां बक्षिला. Jesus has paid the expenses, everything on the cross कित्याक हरी एक जेजून खर्च पुरा कुर्सार फारीक केला on our behalf, आमच्या तर्फेन. and that's why he was able to forgive us. त्या देखून आमी हेरां बक्षूंक शकता. So when a person forgives, केदाळा एक व्यक्ती बक्षिता that means ताचो अर्थ he has paid the expenses and letting the offender go free. ताणे पुरा तो खर्च फारीक केला आनी कोणे दुखयला ताका धर्मार्थ वचूंक सोडटा. So that doesn't mean that I should go and tell him I forgive you. त्या देखून वचून सांगूंक जायना हांवें तुका बक्षिला म्हणून. You can forgive wherever you are. तू खंय जावन वचून खंय आसल्यार तुवें बक्षूंक जाता. That forgiveness is your relationship with God to be restored. कित्याक तेजा बक्षणे वरवीं तुज्या आनी देवा मदलो संबंध परत एक जाता. Now remember, उडास दवरा. I have offended him. हांवें ब्रदर म्हाका दुखयलें. He has offended me. हांवें ब्रदरा दुखयलें. I have forgiven him. ब्रदरान म्हाका दुखयलें. I have reconciled with God. हांवें देवा ते राजी संधान केलो. I have repented. हांव पश्चाताप पावलो. But he has not yet repented. पूण हांवें पश्चाताप पावना. So unless he repents, केन्ना म्हणसर हांव पश्चाताप पावना. this relationship can never be restored. आमचे ते आसलो तो संबंध परत एक जायना. Because we are both in two different kingdoms. कित्याक आमी दोनी एका विरोध राजांत आसा. When you forgive, केदाळ आमी बक्षिता you have changed the kingdom from darkness to the kingdom of light. केदाळ बक्षिता आमी काळोखाच्या राजांतून उजवाडा When he राजांत refuses to forgive, केदाळ आमी बक्षोंक तिरस्कार करता. he is saying, I continue to remain in the same kingdom. कित्याक हांव त्याच राजांत रावंक आशेता. Praise God. प्रेज गॉड. So I must decide to forgive regardless of how I feel. त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक आसा, विंचून काडूंक आसा, बोगसोंक आसा म्हज्या भावाना वयर न्ही, It is बोगना वयर not न्ही. whether he is right or she is right. तांदून पळोवंक जायना तो समागी सूख घे म्हणून. Jesus doesn't see all that. जेजू हे सकट पळयना. He sees all the time we are doing wrong. कित्याक ताका कळटा आमी अरे करची वायट ताणें पळयला. And yet he chooses to forgive us. जाल्यार ताणें आमकां बक्षिला. Just as Jesus has forgiven us. कशें जेजून म्हाका बक्षिला. Now we make that same decision आतां हांवें तोच निर्धार घेवंक with the आसा. same power त्याच सक्तेन to let go the person who has come against me. कोण म्हजे विरोध आसा ताका हांवें बक्षोंक आसा. Why are you doing that? कित्याक हे करूंक आसा. Because the Bible says कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता. the love of God, कित्याक देवाचो मोग, the love of God, देवाचो मोग not the human love, न्ही मनशाचो मोग, the love of God देवाचो मोग is
shed. ऑलरेडी आमचेर ओतला शेड It does not say will. विल नाही ऑलरेडी दिला शेड It has already been given एदोळूस आमकां दिला in our hearts, आमच्या काळजान not in our mind. नाही आमच्या मनान In our heart. आमच्या काळजान Our senses are in the mind. कित्याक पंचेंद्रिय मनांत आसात Our emotions are in the mind. आमची भावना मनांत Our आसात feelings are in the आमची mind. बोगणा मनांत आसात Love is not in the mind. मोग मनांत ना Love is in the heart. काळजांत आसो मोग God is love. कित्याक देव म्हळ्यार मोग The greatest power in the universe is कित्याक संवसारांत अति व्हडली सकत in म्हळ्यार your heart. तो काळजांत आसा You already possess it. कित्याक ऑलरेडी आमचे ते आसा You already have the capacity to love with the agape love for somebody who has come against you. आमच्या विरोध येतल्याक ऑलरेडी तो मोग असल्या वरवी आमी हेरांक त्या मोगान मोग करूंक जाता Remember, उडवास दवरया when you operate in agape love, केदळ हांव देवा सारख्याच्या मोगान असता you don't keep record of wrong things done to you. कोण म्हजे विरोध खाले करता ते हांव थंय मती रावन दवरिना That's why Peter said, Lord, do I forgive him 7 times in a day? त्या देखून पेद्रोन विचारले हांवें 7 फावटी बोगसूंचे गी म्हण And Jesus said, no. आणि जेजून म्हणले You ना have to forgive 7 times 77 Amen. means keep no record of wrong done to you. जेजू काले म्हणालो 7 नाही 7चे 70 फावटी तसो अर्थ कितें तुजे विरोध करता ताचे तुवें कांय लॅक Because दवरूं when ना you keep the wrongs, जर तर तू ते लॅक दवरताय सुख केल्ले you are moving from agape love to human love. तू जो मोग देवा सारख्याच्या मोगा जावन संसारी मोग या मनशाचो मोग जाता You have the capacity of agape love, तुझे ते आसा ती सामर्थ्य But you have not देवा put the switch on. पूण ताचे स्विच तुवें ऑन करूं ना my question to you is, आता म्हजे सवाल तुका if you are in a dark room तू चिंतया तू काळोखाच्या रुमार आसाय and you are hurt आणि तुका दुखीन आसाय and you are in pain आणि दुखीन and आसाय you got sorrow आणि दुखींत आसाय and you need some light, आणि तुका आता उजवाड जाय you are in darkness, तू काळोखांत आसाय you want the light. तुका जाय लायट उजवाड Now when you switch on the switch, केदळ तू स्विच ऑन करताय does the light come based on your mood or it comes because the principle works? तुझ्या मोडा वयर ओंदून आसा की ते स्विच ऑन केल्ल्या वरवीं त्या नियमाक तू फॉलो केल्ल्या वरवीं उजवाड येता Does it operate according to your mood? तुझे त्या मोडा वयर काम करता की In the same way, त्याच प्रमाणे agape love switch is inside you. देवा सारखेच मोगाची स्विच तुझ्या भितर आसा The moment you make a decision, केदळ तू निर्धार करून I घेताय choose to forgive, हांवें बोगसूंक गो the switch is on. त्या दाळा तुमची स्विच ऑन आसता Your feeling can be wrong. त्या दाळा जावंक पुरो The emotions can be सुख wrong. आसा You can feel hurt, भावाना सुख But when you आसा say it- दुख आसा जाल्यार but when you say it, पूण सांगतात the switch is on. कित्याक तू भितर And if स्विच you ऑन can आसा continue to do it again and again and again, केदळे परत परत तुम्ही करतात then the devil cannot put the switch off. त्याका सैतानाक जायना ते स्विच ऑफ करूंक Whether to put the switch on केदळा तुम्ही ऑन करतात or off या ऑफ करतात is not in God's hand. ते तुझ्या देवाच्या हातार ना It's not in devil's hand. त्या सैतानाच्या हातार ना It is in your hand. ते तुझ्या हातार आसा What you think कितें तू चिंताय can put the switch on. स्विच ऑन करताय What you think कितें चिंताय can put the switch off. स्विच ऑफ करताय And what switch you on or off, कितें तू स्विच ऑन या ऑफ करताय that is your future. ते जावन आसा तुझे भविष्य So remember, उडास दवरया Christian life is not a housey game. कित्याक क्रिस्तांव जिवीत हावजी गेम न्ही When we were coming by train, केदळ आमी ट्रेनार आयल्या in the train there was a housey game going on. तातून हावजी गेम खेळटले I never play a housey game हांवें कळोवं ना न्ही हावजी गेम because in that game it's not about skill. तातून स्किल कौशल्य ना It's about your luck. खाली लक्काचे वयर ओंदून आसा I like to play the game where there is skill म्हाका जाय स्किल कौशल्य असले खेळ खेळोंक because I might lose today. कित्याक हांव जावंक पुरो आसलो I might आतां lose tomorrow. फाल्यां चलोवंक I पुरो might lose for a month. आनी एका म्हयन्या चलोवंक पुरो But if I can learn जर तर हांव शिकता the skill, त्याचे कौशल्य I can come and win the game. खंडीत जावन हांव जैतेवन जाता So Christian life त्या क्रिस्तांव जिवीत is playing a game ते जावन आसा खेळ using agape love देवाचो सारकेचो मोग उपयोग in कर every situation of your life. हरी एक तुझ्या समस्या वयर And this love ह्यो मोग and this आणि capacity ही सामर्थ्य is already in your heart. की हरी एक तुझ्या काळजा भितर आसा All you need is तुझे खाली करी जे कितलेस to switch it on. तू स्विच ऑन करूंक Switch it on. स्विच ऑन करूंक When you switch it on, केदाळा तू ऑन करताय स्विच you don't keep any wrong record. हरी एक वाईट कितें केले तू उडास दवरी नाही Can you tell your neighbor, तू खणी एकामेका इसारा
Tell your neighbor, सांगा एकामेका neighbor, नेबर put the agape switch on. देवासारख्याचे मग स्विच ऑन कर. Put the agape switch on. आगापे मग असो स्विच ऑन कर. When you put the agape switch on, केदाळा तू स्विच ऑन करताय मग असो the unforgiveness switch is put off. केदाळा तुमचे ना बॉक्स स्विच ऑफ जाता. Praise God. Is that clear? आता समजाले तुमका? Yes, you had some question. आता तुका सवाल असले. Others say, they'll say he's not giving the mic to him. You gave the mic to the brother behind, but you never gave the mic to me. Now that can also cause offense. आता माईक पोडोल विसरल्या भावाक देऊ ना त्याच्या उपरांत त्या फाटल्या भावाक दिले. आता तुझ्या मनात मन दुखोंक अवकाश असा की ना तसे जाता ना. Okay. Now let me. Okay. Okay, ask me. The question was that, Jesus and Christ, they both are one. So we say Jesus and Christ. Jesus Christ. Jesus and Christ are not the same. Yeah. जेजू आणि ख्रिस्त एकच नाही. Now, are you going to give me some theology, or are you asking me from No, here? on that concept itself. Tell me. If So- the question is something, No. something big, no, I don't have the answer because I don't know. I Yeah, don't know. then But never Jesus mind. and Christ are not the same. Yeah. So Jesus, is the we person. follow. Yeah. Jesus is the person, and that anointing on him is Christ. जेजू जाऊन असा व्यक्ती आणि त्याच्या वयर असो अभिषेक जाऊन असा ख्रिस्त. Now tell me. The concept Jesus we are following is love. It's a love kind of concept. But what is the Christ? Christ is the power that God has put in you, by which you have the power to do. Now what happened? Now let me give you an example. The law, is it good or bad? नियम बरे की वाईट? बरे. नियम Is it holy or unholy? पवित्र की पवित्र नसले? Holy. Both I- can't say. Is it spiritual or natural? आत्मिक की स्वाभाविक की? Natural. Atmic, स्पिरिच्युअल. spiritual, the law. नियम. Now, to obey the law is what God is asking me. आता देव काल्या शेता ते नियम आम्ही पळोंक. Correct? Yeah. Now, if I don't have the power and I've got a nature of self-centeredness, can I obey the law? म्हाका आता तो स्वभाव ना म्हणजे स्वार्थाचो स्वभाव असल्यार म्हाका ते नियम पाळूंक जाता. No. No. Now, on the day of Pentecost, what happened? पेंतेकोस्तेच्या दिसा कितें जालें? The tongues came upon. Okay, Holy Spirit came पवित्र आत्मा आयलो upon them, आणि त्यांच्या वयर आयलो or upon them and in them. आणि त्यांच्या भितर आयलो. In them. Upon them and in them. In them. वयर Did आयलो the Holy भितर आयलो. Spirit come in the Old Testament? Pavitra- Inside? पवित्र आत्मा आदल्या कारणांत आयलो की भितर He could not come even if he wanted to. तुमकां ताका साध्य ना येवंक जाय जाय Because तर the nature was sin. कित्याक आमचो स्वभाव पातकी जावन आसलो. Because Jesus died on the cross, कित्याक जेजू कुसार मेलो destroyed that sin nature in us. ताणे नाश केले आमच्या भितर असलो तो पातका Now स्वभाव. God has given us a new birth आता नवो जल्म आमकां with दिला, a new heart, नवे काळी दिला. and Christ comes to stay in us. कित्याक ख्रिस्त आमच्या भितर येवंक कशें येता. And that is what the Bible says, Christ in us त्या देखून is पवित्र the hope of glory. तो त्या देखून सांगता ख्रिस्त आमच्या भितर असलो बरोसो महिमेसो बरोसो म्हणटा. Did you follow up till here? आता हे समजाले तुमका? Now you have a mind. आता तुका yeah, मौन आसा? Yeah. How many? कितले मौन आसा तुका? One mind, one heart. In the sense, I said how many mind you have? तुका मौन one, कितले आसा? one. एक मौन. Again you are wrong. The Bible says you got two mind. कित्याक पवित्र पुस्तकां सांगता दोन मौन आसा म्हणून. One is the mind of the soul, एक प्राण असो by मौन which you keep thinking, कित्याक ते जावन आसा चिंताय feeling and choosing. भावान आणि बोगणा. And another mind is the mind of Christ, that is the mind of the heart. हे माइंड ऑफ क्राइस्ट म्हणटात ते काळजाचे मौन जावन आसा. So the mind of Christ speaks faith, कित्याक माइंड ऑफ क्राइस्ट भावार्थ उलयता and the mind of soul speaks all those things that you see. प्राणाचे मौन काल्या दोळ्याक दिसता ताचे विशयान उलयता. So is Christ in you now? केदाळ तर जेजू ख्रिस्त तुजे भितर आसा. Okay, Jesus is a person. जेजू एक व्यक्ती मनीस जावन आसा. Do you agree? व्यक्ती Do you agree? Was he baptized? ताका पवित्र स्थान दिले. Yes. Did the Spirit of God come upon him? देवाचो आत्मो ताचे वयर आयलो.
So the word Messiah Me- is मेसाया या मागलोलो the anointed one म्हळ्यार अभिषेक केलेलो in his anointing. अभिषेक Now, केलेलो what is anointing? अभिषेक म्हळ्यार कितें The power of God देवाची सकत that destroys the yoke of the devil सैतानाचे पुरा बांधपास तुटयता नाश करता and takes out the burden. टेक आउट द Burden. बर्ड आमचे ओझे, ओझे ओझे काढून व्हरता Now, did Jesus get into a battle before being baptized in the Spirit? पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका पहिले जिजू झुजाक देवलो की The moment Christ came, केदळा क्रिस्त आयलो the Spirit of God came, देवाचो आत्मा आयलो the Spirit of God took him into the wilderness. देवाच्या आत्म्यान ताका आरण्याक आपून व्हेलो And when there was a battle, केदळा ते झूज जाले did Jesus speak anything other than the word of God? देवाच्या उतरा विरोध काही काही उलयलो की झुजा वेळार तो So now, is Christ in you? आता जिजू आमच्या भितर आसा क्रिस्त आमच्या भितर I'm आसा asking you, is Christ in you? आता आमच्या Yes, भितर yes. क्रिस्त आसा Or is Christ in you? आसा की Yeah. Is agape love in you? तर देवासारखं समोर Now तुमच्या the भितर question आसा is, आता सवाल When म्हणल्यार you are tempted, केदळा तुमकां ताळणी येतात are you going to follow Jesus or are you going to follow your own way? तुम्ही जिजूक फॉलो करीत की या तुझी खुशी करीत की If you follow Jesus, जर तर तुम्ही जिजूक फॉलो करतात when पाठलाव Jesus was करतात, tempted, केदळा तर देवचा ताळणी did he हाडटा say it is written and speak the word? ताने सांगले की हांगा बरयला देवाच्या उतरान अशें बरयला पवित्र बरोवन आसा सांगले आनी उतार उलयलो की So when you speak the word, केदळा तू देवाचे उतार उलयताय Christ and the word, they go together. कित्याक क्रिस्त आनी उतार सांगाता वेतात So I'm speaking the word केदळा उतार उलयता and Christ in me कित्याक क्रिस्त म्हणजे ते is असलो anointing the word. तो अभिषेक करता ते उतार So a person is hearing. केदळा जो व्यक्ती ऐकता Yeah, tell me, Tell Hillary. ना 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 देव सर म्हणून हांवें You must have heard it wrong. Sorry. Okay, I'm sorry. Sorry. सॉरी 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 Now, the moment he said sorry, 1 minute. The Kedala- moment he said sorry, केदळा हांवें सॉरी म्हणलें is there an argument? आर्ग्युमेंट आसा Now he will say, I was right. तो म्हणटा हांव सारको He will say, I'm right. हांव म्हणटा हांव Now his सारको flesh is also saying, no, I will argue with him. हांव आर्ग्यू करता His flesh is also, I will not हांव sleep. तो The म्हणटा moment he said, I'm sorry, त्याला हांवें सॉरी म्हणलें the flesh has no more food to fight. केद्या रक्ता मसाक ते खाणना झूज करूं Now I put a fire here आतां हांवें हांगा उजो घाला and the fire is burning. आतां उजो पेटोन आसा How long it will burn? कितले वेळ पेट्टा हो उजो Till the wood is there. केदाळा मुसेर रुकाड After आसा that, what will happen? आतां ताचे उपरांत काय जाता So when you are hurt, केदाळा तू दुखी नासताय you are giving fuel to the flesh to burn you, destroy you. कित्याक तू त्या रक्ता मसाक तू तेल घालून आसाय ते ताच्या वरी तुजो सुन्न आसता But the moment you say, केदाळा तू सांगताय Lord, Somya- I choose to forgive and ask forgiveness from you. हांवें विसरून काडला बोगसोंगू ते तुजे मोरिफात बोगसोंग I am not right, Lord, the other person is right. कित्याक हांव सारको न्ही तो व्यक्ती सारको Please forgive me दया करून म्हाका बक्षी and set me free. म्हाका सुटका दी Now, am I giving fuel to the unforgiveness spirit to destroy me? आतां हांवें आतां ताका तेल ओतले की ना बोगसण्याच्या आत्म्याक Now, somebody will say, आतां सांगू पुरो Brother थोडी Hillary disturbed us. ब्रदर हिलारीन म्हाका डिस्टर्ब केले But I'm saying, पूण हांव सांगता God used Brother Hillary to bring more juice out of it. ताच्या मुखांतर देवान यूज केले जड नी चड गुंडाळे घोसूंक Correct? वय गे Is that right? वय गे Now, your question, my friend, आतां तुजे सवाल म्हजे इश्टा the word. देवा उतार What am I doing from here? Morning? हांव सकाळी जावन काले करना आसा Am I talking about Gandhi? Nehru? हांव खंयच्या कोणा विशयान उलोवन आसा I'm talking only of one person, morning to night, only one person, because that person only can save you. कित्याक हांव एकच व्यक्ती विशयान उलोवन आसा सकाळी जावन संजे मेरेन त्या व्यक्ती मरिफात मात तुका सुटका आसा You can take an example from him, तुवें ताचे जावन उदाहरण काण घेत but nobody can save you. पूण तांणी तुमकां राखोंक जायना Only Christ can save you. क्रिस्त मात तुमकां रक्षण दिता And Christ is in you. कित्याक क्रिस्त तुजे भितर आसा Is in you. देवाचे मोग And तुजे भितर Christ आसा does not operate through feeling and emotion. पूण क्रिस्त तुज्या भावनांनी बोगनांनी कार्यारूपाक देवाना Christ operates through the word of God. क्रिस्त कार्यारूपाक देवन ता You देवाच्या speak उतरां the मरिफात word? तू उतार उलय He will confirm the word that it is true. ते उतार तीर म्हणून तो दृढ करता तीर Yes, yes, give the mic. जल्दी दे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है. No, one more. ऑल
on करके दे भाई. There was no need for Jesus to take baptism. Even I have said that. Actually, there was a need for Jesus to take baptism. Isn't it? Otherwise you wouldn't have started the ministry. Yes, because. Okay, I'll give you that answer also. You want me to give the answer? Yes, yes. Okay. But please don't take me around. Huh? The last question on now. आता भद्रपान सवाल विचारले जिजून पवित्र स्थान घेऊनची गरज असली घेऊन In the Old Testament, पण पोरण्या करारांत there were 2 goats which were offered for sin offering. दोन पथकाची बलिदान 2 बोकऱ्यांक मारताले 2 गोट Offering. ऑफरिंग बलिदान मारताले. बलिदान सॉरी बलिदान बली दिताले One is slaughtered एकाक मारताले and the blood is taken. आणि रगत काण घेताले And the chief priest would collect the blood. आणि शेषजाक ते रगत काण घेतालो And the other goat, आणि अनेक गोट he would put his hands, both hands. पूण दोन्ही ताच्या माथ्यावर धरलो हात हँड नाही फुटे हँड नाही तुका बरं आसा अशें म्हाका अशें इतलें okay. He would put both the hands ताणे दोन्ही हाताच्या माथ्यावर धरतालो and confess the sins of all of Israel. आणि हरी एक इस्रायल पची पुरा पातका उस्तारतालो And then that goat आणि ती शेळी would be sent in the wilderness ताका रानाक व्हरताले and leave him. आणि सोडटाले It is called as a scapegoat. ताका स्किप गोट म्हणटाले So he is not the one who has taken it. He is not the one who has done it. ते शेळीन काही सुख करू ना But these people's sin is put on him हरी एक लोकांचे पाताक ताच्या वयर घाले and he goes. आणि ते राणा Now सोडटाले when Jesus is coming, केदाळा जिजू आयलो he has not committed sin. ताणे पाताक करू ना So he's getting into the water. तो देवाच्या उदकात देवलो And John the Baptist is saying, आणि जुआन बाप्तीस्त म्हणटा hold on Jesus, राव जिजू 1 minute. You are supposed to baptize me, तुवें म्हाका पवित्र दिजे not me, to you. ने हांवें तुका दिवचे And what is Jesus saying? जिजू काले म्हणटा Let it be done for the scriptures to be fulfilled. सध्या कशें तसं उतरा प्रमाणे पवित्र पुस्तकात कितें बरयला तशें आसूं Now what is Jesus actually saying? पूण जिजू एक्चुअली खाले सांगू He's telling the Father, तो बापाक सांगता Dad, बापा you have sent me to earth. तुवें म्हाका ह्या संवसारात धाडले I finished my training. म्हजे ट्रेन तरबेती जाली I am ready for the battle. हांव आतां झुजाक तयार आसा And the Father says, आणि बापा this बाप is सांगता my beloved Son, तो म्हजो अति मोगाचो पूत in whom I am well pleased. हांव ताचेर मनवाला When he entered in, केदाळा तो भितर सरलो he is saying, तो म्हणलो I am willing to be the scapegoat हांव जावं स्वाकुशेन हांव ती शेळी जावन आसा who is ready to take the sin of all the world हांव तयार आसा ह्या सगळ्या संवसाराचे पाताक and their punishment आणि तांची शिक्षा and their death आणि मरण and their curse आणि शिराप and their sickness आणि पिडा and every work of the आणि devil. हर एक सैतानाची कामां I am ready to take it on me हांव तयार आसा ते हर एक हांव काणगो and die in their place. आणि तांच्या जाग्यार हांव मरूं And that's when the Holy Spirit came. तेन्ना पवित्र आत्मा आयलो Here people are asking, हांगा लोक विचारता Holy Spirit, पवित्र आत्म्या Holy Spirit, पवित्र आत्म्या come with your fire, उजांत ये fire. उजांत So fire has come. उजो आयलो Then where do you go? ताच्या उपरांत कितें येतात Home. घरा When the fire comes, केदाळा उजो आयलो you are saying, Lord, तुम्ही सांगता सोम्या I am ready for the mission. हांव रेडी आसा Have you seen the dog doing? पळयला गे पाय पेट अशें करचे In the same way, त्याच प्रमाणे we who are anointed by God for the Holy Spirit आम्ही देवाच्या शक्तीन अभिषेक जाल्ले are ready for the mission, आम्ही जायते सेवा कर तयार आसा are ready for a war. झुजाक आम्ही तयार आसा But why? But many people are saying, कित्याक जायतो लोक म्हणटा Holy Spirit, पवित्र आत्म्या come now, आता ये come, ये come. ये So Holy Spirit came. पवित्र आत्मा आयलो And then all that you are demanding from the Holy Spirit is आता तुम्ही पवित्र कितें मागतात म्हणल्यार me, अरे एक me, म्हणजे म्हाका me, कितें me, जाय me, म्हाका me, कितें जाय me, स्वार्थ me. You know, when an eagle is there तुम्ही and पळयला she की has put गीत some chicks, तर जी- from the eggs the chicks have come. And the mother eagle comes. केदाळा तुम्ही गिदाक पळयला की ते तांत्यो धरतात आणि हॅचिंग म्हळ्यार ऊब दिता ताच्या And the chicks येतात. त्या जाळा तांदूळ कोंबयेची पिला येतात पिला चिक्स पिला eagle. इगलाची चिक्स सॉरी चिक्स पिला येतात Ah. And the Sorry. mother brings the food. आणि काले करता आवय खाण हाडटा And there are 3 baby birds. आता तांदूळ 3 सुकणी आसात What they लहान do? पिला Me, मी 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 me, me.
Me. And now you are 40 and still me. आम्ही 40 वर्ष Now you झाले are रे 50 आम्ही and still 50. me. Now you are going to die. Me. मरापर्यंत And मी what happened after baptism of the Holy Spirit? Me. पवित्र म्हणजे अभिषेक झाल्यावर तुम्ही काय म्हणसा मी करत असाल मरापर्यंत. When you understand केदाळा हे समजता तुमका these truths, हे सता you will no longer live in fear. तुम्ही बिरांती जियेनात You will live by the power of God. तुम्ही देवाच्या शक्तीन जियेतात. I just went to him. ओडोला इलो You must have seen me, huh? But I was not ashamed today. तुम्ही I पळयला जाऊन purposely म्हाका did it for all of you to see. हांवें जाय तसं केळ्ळें पळोवच्या खातीरच. You all had tea, no? तुम्ही चा पियल्यात पियाला म्हणून सांगणे ना सांगू ब्रेक दिले चहा देऊ ना दिले की ना आता सम ऑफ देम वांट टू कम दे विल नॉट कम ये सांगता ब्रेक चाय चाय पिना नीचे गया तो चाय नहीं प्रेज गॉड. देख झाले ने सम पीपल सॉ मी ईटिंग कैरेट सो त्यांनी पळयले ब्रदर कॅरेट खावन आसलो खाले झाले खाले जाले तुमका मेटले आज जाय म्हणून खाऊन आयलो आज सगळ्यांच्या मुखार खाऊन आलो आय पर्पसली एट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी सकटा मुको जाय To जाय show खावन everybody. कित्याक दाखोवंक व्हाय यू डिड नॉट गेट कित्याक तुमकां मेळो ना म्हाका मेळो ना हा रांच्या कुडार वचून शी सेड करेक्टली तिने सारखे सांगले यू कांट एंटर द किचन तुमकां वचूंक जायना रांच्या कुडार because there is no permission. तुमकां परमिशन ना. I went and asked the person who's cooking, कोण रांदून आसा हांवें Can I तेजे take विचारले हे खाणगे जेगी do I need to ask him? ताका म्हाका गरज आसली विचारची But I asked him पूण ताला विचारले because he's the head in the kitchen. कित्याक ताका जबाबदारी आसा ते किचनाची. Tomorrow if the carrots become less, they'll come and ask me. तर फाल्यां कॅरेट उणे जाल्यार फाल्यां हेका येवन विचारूं Now. नाका. आता My question to you is, आता म्हजे सवाल कितें म्हणल्यार God has given you agape love. देवान तुमकां तो देवा सारको मोग दिला He has given you the authority. अधिकार दिला He has given you the capacity. सामर्थ्य दिल्या. Can you visit heaven's storeroom and take what you want? तुम्ही देवाच्या सर्गींच्या त्या स्टोर रुमाक वचून तुमकां कितें जाय असले वचून कणगोवंक जाता Dada? जाता. But in between, now you are on the way to the storeroom, and I came and said, "Tea while ne, tea." Now what happened to you? आता तू वचून स्टोर रुमाक वचून आसाय हांव सांगून आसा तुज्या विशयान काल्याक उलोवन आसा तेला तू काल चिंताय मनांत कितें बगता तुका Champion in hurts. तुका कित्याक तू चॅम्पियन जावन आसाय दूख करच्यांत So now can you enter the storeroom? त्या दाडा तुका जाता की त्या स्टोर रुमा भितर वचूंक गो पंच झाली. त्या पंचायत जाली गे आता जाता. She's saying आता जाता. What guarantee आता जाता? And after opening the door, it takes a lot of falling, getting up, training. Then the muscles will grow. केदाळा आमी पडोवंक आसा उठोवंक आसा पडोवंक आसा उठो त्या दाडा मात आमचे मांसखंड स्ट्रॉंग जातात. Look at him. Muscles. He's saying 3 months I've been practicing. हांव 3 महिने जावन अभ्यास करना आसा But still I'm falling and still I'm getting up. जाल्यार पडटा परत उठटा. Because now I understand I have to move in this direction. आता म्हाका कळी जाले ह्या वाटेन वचूंक गो. When I come in the month of May, I'll see him. केदाळा हांव नेक्स्ट महिन्यात थंय पळयता Might be by that time he'll come here and say, "Okay, cushion round." Now I want to talk. जावंक पुरो तो हांगा रावन तुमकां देवाचे उतार दिवंक पुरो. Because you never know. आमकां कळीत ना. You never know. The more and more you operate in this, केदाळा तुम्ही चड आनी you चड are in the presence of God. Even when you're sitting on the toilet, you're still on the presence of God. केदाळा तुम्ही या मोगान चड आनी चड वेळ करतात त्या दाडा तुम्ही Well, चड if you practice हे this, प्रॅक्टिस अभ्यास करतात त्या दाडा तुमच्या जिवितांत ते काय म्हणतात आगापे मोगांत असतात देवाची महिमा तुमच्या जिवितांत पळयतात. you're going to church every day. तुम्ही सदांय मिसा घेतात. And you see me every day. तुम्ही म्हाका सदांय पळयलाय. And I'm irritating you every day. I'm Oh. your next door neighbor. हांव तुजो नेबर जावन आसा सदांय तुका किरकिर करता हांव. The moment you see me, what happens to you? त्याला म्हाका पळयताना तुका काल येता उठास. हा Now you're going in and coming out. What happened? काल Fuse आया कि fuse गया? भितर बाहेर काल येता जो फ्यूज गेला की असा गे हा Just ask mummy, fuse is there? असं इसार मम्मी He's saying, लागी I'm not asking, my mummy's fuse is very. फ्यूज असा की तो म्हणटा हांव विचारिना म्हणटा. You ask, I don't want to ask mummy. Now, are you understanding? Father Milap को answer.
Praise God. प्रेज गॉड. Okay, we finish this. Come on, next. नेक्स्ट मेकॅनिझम द स्पिरिच्युअल शील्ड. मेकॅनिझम Can you see this? तुम्ही हे पडेल ना, एक आले शील्ड काल ते Kavach. रक्षा कवच. कवच Praise God. अर्ध्या कवच, रक्षा कवच. Are the arrows Shield. coming? Are the arrows coming? हांगा बाण येऊन आसात But going in or deflecting? पूण भितर येतात की पाटी येतात. आ Brother Hillary was saying, Maka answer me ona. Brother Hillary, is it going and coming out? आता वचोन ते पाटी येऊन आसा बाण. आ But what about this ban? पूण ते बाण काले भाई भायर. All these are coming and going out. Only one ban is going. आता सकड येऊन पाटी अशी येतात पूण एक अशी येता वयर. आ So the devil is firing 100 bullets सैतान 100 तुमकां बुलेट फायर करना आसा for you to get offended, कित्याक तुजें मन दुखोवंक, to get you hurt. तुका दुख भोगोवंक. And you make one decision, पूण जर तर एक तू निर्धार करताय Lord, with the agape love that you have given me की ते तुवें देवाचो मोग म्हाका दिलाय and with the देवाचो forgiveness that you have given me, आनी बॉक्साने तुवें म्हाका I दिलाय. choose to forgive. हांव निर्धार करता विसरून करता Everybody. बॉक्सोंक एरी एकल्यांक. Now, will these bullets go inside? त्या जाळा हे बुलेट या बाण भितर येतात की. आ Ask your neighbor, is the shield on you or you are without a shield? तुझ्या एकामेका इसारा तुजे लागीं ते रक्षा कवच आसा की ना गी म्हण. आ काले म्हणटात आसा गी. Isar ne konkani sama para ikani. वय बरं इसारा इसारा एकामेका कोंगणेंत लक्षीन बसे लागी तुजे लागी ते रक्षा कवच आसा की ना गी म्हण. आ आसा गी काले म्हणटात कोण तुम्ही तर म्हणटात एकामेका इसारनात. Nobody is asking anybody. Sahib. आसा गी Nobody is asking anybody. कोणी इसारनात एकामेका गोत्तू ना म्हणटात गे. बायलेन गोवा इसरले. गो सांगता घरा येता किदा. कवच आसा की ना. Hallelujah. हालेलुया. So here it's just see. God teaches आमकां देव शिकयता that walking in love, आमी मोगान मेटा काडूं. not walk in love, but walking in love, आमी मोगान मेटा काडी जे means present, progressive, continuous tense. म्हळ्यार असो तो आमी निरंतर मोगाची मेटा काडून तसा जे म्हण. There is no break. ताका ब्रेक ना विराम ना. Hello, there is no break. ताका विराम ना. There is no break. थंय विराम ना. Eldren, car without a brake. हाँ? हँड ब्रेक. हैंड ब्रेक मार के कितना रोकेगा रे. Hallelujah. हालेलुया. So every time you get angry, केदाळा तुम्ही रागार जातात, every time you get offended, केदाळा तुमचे मन दुखयतात, you are in love walk केदाळा or the shield is down. केदाळा तुम्ही मोगाच्या वाटेन आसता की तुमची रक्षा कवच सकल पडला की. आ सकल पडला काल जाता. कितले वर्षा सकेल आले आणि बोलायकी कशी आली. एव्हरी रिट्रीटा घेतली. थँक गॉड शी लर्न इट. प्रेज गॉड. ती शिकली बट आय एम नॉट शुअर हाऊ लॉंग. पण मग कळीत ना कितलं ते पर्यंत. फर्स्ट इज टू गिव पुट्टू टुबुक टुबुक गया. नाव लिटल बिग टुबुक टुबुक बडा बडा. आता ओढलो आयलं त्याला. सो गॉड टीचेस यू विथ डिफरंट टेस्ट, नॉट टू किल यू बट टू हेल्प यू टू ग्रो टू पास द टेस्ट. कित्याक आमच्या जिवितांत पहिले ल्हान ल्हान परीक्षा येतात, ताच्या ओडोड येतात. कित्याक म्हळ्यार देव आमकां हर एक परीक्षा दिता, कित्याक आमकां नाश करूंक न्ही, आमी तांतून शिकोवन जैते वन जावन जिवीत जिवंक. When you are in love walk, केदाळा तूं मोगाची मेटा काडटाय. the Bible says पवित्र पुस्तक सांगता
The devil cannot touch you. सैतान तुमकां आपटोवंक सकना. Hey, the devil सैतान is it given when you walk in love or when you keep on praying? के खाले बरीला मोगाची मेटा काढल्यावर बी सैतान आपटोवंक सकना या मागून असल्यावर बी. हा? Let's say somebody saying, every day in the morning I go to church. चिंत्या एकलो व्यक्ती सांगता हांव सदांय मिसाक येता सकाळी. Okay. मिसाक I'm Misak Sanguna church. Okay, church. okay. तू Misak से तू ऐड करे चल. He goes to mass every day. ओके. Every day. मिस चर्च ओके. But every day for small things he get offended. पूण काले करता ल्हान ल्हान सक्तींक तो मोन दुखयता. When I came to church for the first time, केदाळ हांव पयले इगर्जेक आयलो पयल्या फाटी after my life changed, म्हजे जिवीत बदलले उपरांत I would go in the morning for mass हांव सकाळीचे मिसाक वयतालो. because I wanted people to know me. कित्याक म्हाका कळी जाणा जावंक जाय आसले लोकांक म्हजे विशीं कळी जावंक. Praise God. So I would go there and enjoy the mass, कित्याक हांव संतोशान ते मिसांत वांटेली जातालो and I would wait for peace be with you. आनी हांव राखून आसलो शांती दिवच्या वेळार. When peace be with you, I would say, शांती दितना म्हणटालो peace be with you. Peace be And I with would you. laugh and smile हांव and आसतलो not leave the hand. Peace be with you. Peace be with you. घट्ट धरतलो आनी सोडीन हाडलो. And after the mass, आनी मिस I उपरांत would catch that person हांव त्या व्यक्तीक धरतलो and share my testimony. आनी म्हजी साक्षांत ताका दितालो. So I did not know those who go every day, they go and sit in the same place. म्हाका कळीत ना म्हणजे सांगा सदां कोण बसतात. No. Those who go every day, आ, they sit in the same place for years. जायते फादर जण कुठं बसलेले? एकच जाग्यार जायते वर्सां जावन एकच जाग्यार ते बसून असतात. I would be keep going on changing the place. हांव काले करतलो जागो बदलितालो. So one place I went and sat, हांव एका जाग्यार बसलो and the lady came and asked me, आनी एक स्त्री येवन म्हणून विचारली, "Are you new in this church?" तू या इगर्जेक नवो व्यक्ती की? 15 days old. कितें 15 दीस जाले मात्र हांव. Get up. उठ. My place. असो जागो भायर ते And I got up and I went. हांव उठलो आनी गेलो. Before getting up, I said, "How long are you sitting here?" हांवें विचारलें कितले वर्सां जावन तूं हांगा बसून आसाय? Around 15 years. 15 वर्सां जावन बसून आसा ह्या जाग्यार. Everybody knows this is my place. तरी एकल्याक कळीत आसा हो म्हजो जागो. Nobody sits on this त्या place. देखून कोणी हांगा ह्या जाग्यार बसनात. Imagine what would have happened to me, man. तुम्ही चिंता म्हाका कितें जायत त्या वेळार कशें जायत. No. I did not know. I did not know. Okay. That's why I love you more than others. Because whatever is there, you are telling. Okay. Now, for how many years you are sitting in the same place, honestly? कितल्या वर्सां जावन त्याच जाग्यार तूं बसून आसलोय? And there, many men are चॅम्पियन. 20. Now, if I go and sit on your place, आता चिंती हांव वचून त्या जाग्यार बसलो. what would you do? कितें तूं करताय? काले करताय तूं? There's pain in my heart ताच्या because he has taken my seat कित्याक and I have to push somewhere else. कित्याक म्हज्या काळजान दुख आसता पूण कांय करूंक जायना. हांव काले करता हांव दुसऱ्या जाग्यार इल्लें एडजस्ट ये अभी हाथ क्यों उठा रहा है? क्या हुआ? कर. हाँ? कौन बोलता था? ग्रँडपा. अच्छा तू तेरे ग्रैंडपा जैसा नहीं है. लेकिन ग्रैंडपा रोज जाता था. तू जाता है क्या रोज? नहीं वो रोज जाता. तू जाता है क्या रोज? हाँ. ये रोज जाता है इसके लिए बात करता है. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So now, आता- let's say I go purposely and sit where Brother Hillary is sitting. हांव जाय बसून त्या तू बसच्या जाग्यार हांव बसलो म्हणजे दिया Will you get hurt? त्याला तुका दुख भोगता. Agape love is in you. कित्याक देवा सारको मोग तुज्या भितर आसा. Now, did you get a chance to practice agape love? आता तुका ते एक अवकाश की या अभ्यास करूंक ते एक देवा सारको मोग So I आसलो. pray, Lord, now when Brother Hillary goes to church, every day somebody or the other sits on his seat. तेन्ना हांव काले मागता देवा लागीं दया करून खंय बसून आसा त्या जाग्यार दुसरो येवन व्यक्ती बसून दी म्हणून सदांच देवा लागीं मागता हांव.
So every day Brother Hillary has a chance to practice agape love. केदाळा भावाक अरी एका दिसा देवासारखे सो मोगो अभ्यास करूंक अवकाश मेळटा की हांवें अवकाश मेळटा की सांगू ना हेणे सांगलें. अवकाश मेळटा. असा अवकाश असा So we should you be happy or sad? त्या वेळार तू बेजाऱ्यान आसताय की संतोषान आसताय बस हो गया, जीत गया. Small things the devil can keep you in a trap for years. त्या देखून ल्हान ल्हान शक्त्यो तो आमकां त्या बंदड्यान दवरता कित्याक आमचे ते असले पुरा शांती समाधान काडून व्हरूंक. So God is love. कित्याक देव म्हणल्यार मोग. Walking in love means देवा मोगाची मेटा काडची म्हणल्यार walking in God. देवा सांगाता मेट काडची. So how many times do we walk in God and how many times we walk in the devil? आम्ही कितले सांगाता देवा सांगाता आम्ही मेट काडटा कितले वेळ आम्ही देवा देवसारा सांगाता मेट काडटा. Does your mama talk? No? Should I ask her? उलयता की इसारी रे ना ना मम्मा. तो सांगता मम्मी काही सांग नका मम्मी चढ उलयना. So what is the strategy? तर तंत्र कितें स्ट्रॅटजी How do you win the battle? कशे तुम्ही झूज जिखतात. Love मोग removes the legal ground. मोग कान उडयता तसो काय म्हणतात लिगल कानुनात्मक. You have done a mistake. तुवें चूक केलाय Satan has legal ground to destroy you. कित्याक ताका कानुनात्मक अधिकार आसा तुका नाश करूंक. And love is God's strategy to you पूण मोग देवाचे एक तंत्र जावन आसा that you can destroy legal grounds. की ते लिगली कानुनात्मक तुजे विरोध आसा ते नाश करूंक. We know how do you feel now? आता तुका कितें बघता कशें So how many years you are on legal grounds? कितले तू त्या ग्राउंडार आसाय कानुनात्मक जावन. So was the devil destroying you or you are destroying yourself? तुका नाश करताय की सैतान तुका नाश करना आसा. Pakka. So now when trouble comes, what will do? तर समस्या येताना तू कितें करताय. You can use agape love, तुवें उपाय करून असा देवासारखे destroy समोर bitterness. भितर असले offense, कोटसान मन दुखोवचे झुगडी That is the requirement हे जावन गरजेचे जावन आसा. for the enemy to launch his attack on you. हे जावन आसा दुश्मन आमच्या विरोधाच्या चेर अटॅका विरोध. But the moment you operated in love, केदाळा तुम्ही मोगाची मेटा काडटात his power is gone and he has become powerless. तोची सकत येता आणि ताका सकत ना. Jesus has disarmed the devil. कित्याक जिजून येदोळसो ताका निरायुध केला. But we are the ones पूण आमी जावन आसा who give the devil आमी ताका सैतानाक the power to attack us. आमकां आमचे विरोध झुजोवंक आमी ताका अधिकार How? दिता. कशें Through bitterness, कोटसान दवरून offense, मन दुखोवन strife, झगडी करणं and wondering. आणि समजा आम्ही आजा पावता Everybody is getting blessed. अरी एक आशीर्वादांनी बसतात. Why I am not getting blessed? कित्याक म्हाका आशीर्वाद मेळनात. Because again and again, कित्याक परत आणि परत I hear the voice of the devil हांव सैतानाचे ताळो आयकता and not the word of God. नाही देवाचे उतरासो. I am obeying what the devil is saying, हांव देव सैतान कितें सांगता ताका विधेय but I am not जाता. obeying what God's word हांव is saying. देवाचे उतार कितें सांगता ताका विधेय जायना. Hallelujah. हालेलुया. The enemy is able to successfully attack you कित्याक तो निरंतर जावन आमचे सक्सेस जाता आमचे वयर अटॅक करूंक. only when you operate in anything against agape love. केदाळा देवासारख्याच्या मोगा विरोध तुम्ही कार्य करता तेन्ना मात तो आमचे विरोध अटॅक करता. Now somebody will say, आता थोडी सांगतात this happens in Bombay. Let me just give you an example. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. हे मुंबई जाल्लें. When a husband and a wife have issues, केदाळा गोवा आणि बैलामध्ये समस्या असले. this is only practiced at Bombay, okay? हे खाली थैमात हांगाना अभ्यास थैमात घडता. If the wife is hurt, केदाळा बायल एक दुख जालें she'll never open her mouth. ती बायल ओगोत रावता तोंड उक्तें She'll करिना. keep her mouth shut. ती तोंड दमता. She'll do everything ती हरी एक काम करता. without a word. हरी एक उतार नासतना Silence. निशब्द. And if little sound has to be given, केदाळा आवाज आयलो इल्लो while washing the vessel, the sound will come. केदाळा आवाज येता म्हळ्यार केदाळा आयदनां घासता तेदाळ आवाज येता. Otherwise, it is always silent. नाजाल्यार निशब्द आसता. We people in Bombay, we practice that. आम्ही बॉम्बेचे लोक मात हे अभ्यास करता. हांगा सांगे You know, you have also done that.
she's saying she has never done it. She straight away, dha, dha, dha. Huh? Okay. You did, Joran, you hit the vessel पण तुम्ही गट तुम्ही आई जरा Damage the मारली vessel. डॅमेज झाले and you got samadhan. आणि तुका समाधान मिळले That is what you feel. तू ते तुका तसे बघता You failed to use the agape love. त्याला तू सलवाला येतो देवासारखं मोग उपयोग करू You just gave Satan a license to destroy you, your marriage, your family. तू येत अवकाश दिलाय सैतानाक तुझे खासदारी जीवित नाश करू Where there was an opportunity for you केदाळा ते तुका एक अवकाश असलो to grow your spiritual muscles की ते तुझे आत्मिक मांसकांड बळादी करूंगो and get more and more आणि perfected सर सारखेच करूंगो of operating in love की ते देवाच्या सारख्याच्या मोगान मॅट messed it काढूंगो up. तुवें ते अवकाश उगडायलोय with offense. की त्याक मोंद कोण Do you remember when we were small, we used to watch, I don't know now, I'm not watching TV. During that time, Olympics and all, there used to be gymnastics. तुमका ऑलिम्पिक्सच्या वेळार Those कोता children would come जिम्नॅस्टिक and do somersault, this, that, and then they would Gymnastic wait for असले. the score. अडल्स नो No, जिम्नॅस्टिक gymnastics. जिम्नॅस्टिक And they would look for the score, आणि स्कोर पळयतात तर and it काय would come 9.8, ते येता 9.8 म्हणून 9.7. 9.7 वय गे पळे Yes, लागे And very rarely you will find 10. बारी उणे पळोवचे 10 And when it comes 10, that Jata- person is jumping and jumping. तर 10 म्हणे आयलं तो व्यक्ती काले करता उडोन 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 उडकानी मारता Now to get that 10, how many practices would have been taken ते place? 10 स्कोर मेळाचे जाल्यार ताणे कितले पटी अभ्यास केला आसतले करीजे And might have got 10 once, जावं पुरो एकुटी ताका 10 मेळ्ळे and other times that person would have got 5. Will she win? दुसऱ्या पटी ताका 5 पॉइंट मेळ्ळे जाल्यार तो जिखूंक साध्य आसा It's the sum total. एक टोटल So that सांगता person has to be consistent of getting the highest. त्या देखून ताणे निरंतर ते हायेस्ट स्कोर मेळचे करूंक प्रयत्न करूंक Just आसा because you practice once, जर तू खाली एक पटी तुवें अभ्यास केली tomorrow Brother Hillary went and he practiced once. Pura- Okay, he's sitting. I remembered what Brother Johnson said. Praise the Lord. Father, I forgive this person. Hallelujah. And he sat down at the other place. Tomorrow I'll come early before him. एक दीस मातो वचून कितें ब्रदरान काल शिकयता प्रॅक्टीस करता हालेलुया म्हणटा मागीर दुसऱ्या दिसा आय विल कम तो He goes early. तो विग्गी येता दुसऱ्या दिसा And that person is much earlier than him sitting. ते विषय ओके तो येऊनच्या पहिले अनेक व्यक्ती येऊन ते बसता And looking at him and saying, ho, 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 hey, 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 hey. Now Hillary is saying, kal dekhenge. तो म्हणटा ब्रदर काल म्हणटा फाल्यां पळयता म्हणून Next day is coming half an hour early. दुसऱ्या दिसा काल अर्धो घंटा पयलेच येता He's still sitting there. जाल्यार तो थंय बसून आसा जाल्यार Brother Hillary is smiling from out. Inside kal is other. भितरल्यान काले उजो पेट्टा बायल्यान असो आसात So when he makes a decision, केदळा तो निर्धार घेता let him sit here. आज म्हणना तो I'll बसून दी sit next to him. हांव ताच्या सांगाता And I'll get a chance. Peace be with you. Peace be with म्हाका you. एक अवकाश मेळटा शांती दिवंक Now is his flesh angry? तेदळा ताचे रक्त मास रागा रावंक अवकाश आसा Has he Rather- fallen for the bait? तेदळा ता एका पडोंक अवकाश आसा त्या गरयेक Hallelujah. हालेलुया Okay, put the next slide. Are you ready? तुम्ही रेडी तयार आसात Now, how does this work? हे कशे काम करता How does this work? हे कशे काम करता अरे एल्ड्रिन तेरा पेट्रोल का गाड़ी है ना? हाँ, पेट्रोल फुल है, इंजन में ऑयल है, स्टार्टर का चाबी है, लेकिन बैटरी डाउन है, गाड़ी चालू होएगा, धक्का मारेगा, बैटरी को कनेक्शन ही नहीं है, जंप स्टार्ट करना पड़ेगा जम अरे छोड़ यार, तुम रिक्शा चलाता है, बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं चालू होएगा? तो तेरे को मालूम है, मैं डीजल नहीं बोल रहा, पेट्रोल का गाड़ी पूछा।
डीजल गाड़ी को करंट नहीं मिलेगा तो चलेगा, पेट्रोल को कंटिन्यूस करंट मांगता है, चलेगा? सैंड्रा देख, तेरा पति शेंडी लगा रहा है तेरे को बहुत बार। आज जब मैंने उसको बराबर घूम के पूछा, बोलते हाँ बराबर है। सो फॉर दैट व्हीकल डज इट रिक्वायर अ बैटरी? नॉट ओनली टू स्टार्ट बट इट रिक्वायर्स अ करंट ऑल द टाइम। अच्छा, और एक बात बता दे, बाइक है ना, बाइक स्पार्क प्लग है ना, करंट मांगता है, स्टार्ट किया और निकाल दिया तो क्या होएगा? वैसे ही कार का बैटरी भी वैसे ही है। ये भी सोच रहा, मेरे को भी नहीं मालूम था, ये भी बोल रहा है मेरे को भी मालूम नहीं था यार। अरे ये कसा हेलो, पेट्रोल डीजल सुन रहा है क्या? सुन रहा है। हाँ, हाँ? किसमें? हाँ, पेट्रोल गाड़ी में? नहीं नहीं, करंट जरूरत है। डायनोमा है तभी भी बैटरी करंट तो मांगता है। डायनोमा से आने दे, बैटरी से आने दे, करंट तो मांगता ही है। Dynamo provides power supply. When the power dynamo is there, no need of battery. तो चलो अभी आज अभी बाद में देखेगा, हम लोग चाल ट्राई करके देखेगा। माइट बी आई एम रॉक, लेकिन डायनोमा या कहीं से भी करंट का तो जरूरत है। हाँ, वो बैटरी नहीं डायनोमा वो पेट्रोल इंजन चालू होएगा तभी, लेकिन वो सर्किट कंप्लीट होना है, उसको मैं दिखाएगा, जब बना के दिखाएगा। फटाका फूटेगा ठाप करके, प्लस माइनस ज्वाइन करेगा तो वही तो लफड़ा है। आगा पे प्लस है, शैतान नेगेटिव दे रहा है, फाट करके फूटेगा। Praise God. Okay. This is there. That is why the engine works. From here goes the current. Dynamo say overreturn. This keeps on giving continuous current. खाली स्टार्टर नहीं। एक बात बता दे, बाइक देखा है ना, स्पार्क प्लग का वायर निकालेगा तो क्या होएगा? हाँ हाँ, वैसे ही है। स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट जाए ना। इंजन स्टार्ट वाला निकाला तो करंट का जरूरत है। काय के लिए करंट का जरूरत है? करंट से और स्पार्क होता है और फ्यूल जो है पिस्टन रिंग में जलता है। प्रेज गॉड। Praise God. You can have the best engine, Veena. You can have the best engine, best strong faith. तुमच्या लागी असोंग बरो बऱ्यांतले बरे इंजिन ते जावन आसा बवार्थ, तो जावन आसा बवार्थ. Best of the best, fastest driver, excellent driver. बऱ्यांतलो बरो ड्रायव्हर आसा तुमच्या सांगाता, That is the believer. तो जावन आसा सतमनचे. But if the battery is dead, तर बॅटरी ती मेल्या, काम करिना, no love, तर मोग ना unforgiveness, आणि ना बोगसाणे, the car will not start. ते कार स्टार्ट जावंक अवकाश ना जायना. Hallelujah. हालेलुया. Just ask your neighbor, battery charge असा करे बंद असा. एकामेका इसारा, बॅटरी चार्ज आसा की खाली डेड झाल्या. Expiry जाऊंक chance ना. Hello, expiry जाऊंक chance ना. The reason is this love, if you are a Christian, has been poured into you. It is full charge. But the mind is connected to hurts, bitterness and offense. So there is no contact with the engine. कित्याक एक्सपायरी जावंक ते अवकाश ना, कित्याक येदोळूस आमकां कळीत आसा, देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा, पूण आमच्या मनांत समस्या असल्या वरवीं ते एकामेका एग्री जायनाटल्या वरवीं ते बरेपण आमकां पळोवंक जायना ते. So how many years are you going to carry on the journey? अशें कितले वर्सां आमी ह्या रितीन आमी वचून आसा, इतल्या वर्सां जावन, And then you're saying God is not answering my prayer. आनी तुमी सांगतात देव म्हज्या मागण्याक जबाब दिना म्हूण. I've been praying, I've been fasting, हांव मागणें करता आनी उपास करता, but bitterness is at the peak. पूण म्हजे भितर खोटसाण इतले चड मापान आसा. My life is governed by emotion. म्हजें जिवीत भावनाचेर वंदून आसा. You live by faith, you live by sight.
तुम्ही डोळ्याच्या दृष्टीने जीवन आसात. Okay, let me put it this way. ह्या परी आमी कणगे पळया. A child is in standard 5. पळया एक भुरगे 5व्या क्लासीत आसा. During the exam doesn't write any right answers. जर तर परीक्षे वेळार सारकी ते सवालाक जवाब बरीना. Another child also is standing in standard 5, आनी एक भुरगे 5व्या क्लासीर आसा. studying the whole year. वर्सभर शिकता. But on the day of exam, gets nervous के- and writes wrong answers. केदळा परीक्षा येता त्या वेळार ते नर्वस जाता आणि पुरा सूक जवाब बरयता. Third child is writing the right answers. की तिसरे भुरगे सारखे सवाला बरयता जवाब बरयता. Who will get the promotion कोणाक ते प्रमोशन मेळटा to मुखल्यांक the next class? तिसऱ्यागी पहिल्यागी मधल्या Third, very good. तिसऱ्या. So in your life, तशेंच आमच्या जिवितांत are you the person who is not studying the word? आमी जावन आसा व्यक्ती देवाचे उतार शिकचे. Or are you the person who is studying the word आमी देवाचे उतार शिकून आसचे. and writing the wrong answers? आणि जर तर हांव ते सूक सवाला जवाब बरयता. If you have not studied the word, you can't give the right answers. कित्याक देवाचे उतार शिकना जाल्यार सारखे जवाब बरोवंक Or जायना. are you the third one who is giving the right answers? या तू तिसरो व्यक्ती जावन आसा की सारखे जवाब बरयतलो. And what if that student is there for the last 10 years? Professor, कितें you जायत got 10 a वर्सां जावन ते student भुरगो in ते your आसा. college for the last 10 years. Hello, teacher. You told me no yesterday you are a teacher. Yeah. So I am your student Okay. and I am in your class. Yeah. You are pouring your heart out to teach me. Yeah. And every time you take an exam, Yeah. No, not every time. Once in a year or so. sorry. No, not every time. Yeah, means whenever there is an Yeah. exam, Yes. you are taking an exam. Why? To check whether. You To have check received what- whether I know the answers. Yes. And every time I am writing wrong answers. Yes. You're a Christian, right? Yeah. Sure, no? Yes. You'll have mercy on me, no? So you'll pass me, no? No, there is no question of mercy. How your daddy, man? You are a Christian, right? Yeah. You'll forgive me, no? No, there is no question of forgiveness because that are standards are like that. This professor is saying you keep asking him, don't come to me. So what if I write wrong answers for the next 10 years? I will get very sorry because whatever I have taught you, you have not learned. But I don't want to learn, but I want to appear for the exam and you have to pass me. No, I did not understand. What is your motive? I'm asking if I've failed for the 10th year. Yeah. After 10th year, you will say, "Chal." Yeah, then I will give that. I will give grace marks and I will make him pass. But I'm getting only 3 marks. You will still give me grace mark? No, if there is eligible only 5 or so, some marks are there. No, only. I got only 3 or 4. No, then I may not give it. 15 years? No, at least that consideration I will take because he is there for the 15 years. I should be merciful. But I'm not getting more than 3 marks. No, then Even after 15 years. then also I may have that mercy is required. Huh? That is required. He's saying, you have to write the exam for me. Now that is exactly what is our Christian life. We keep failing every day. And we go to God and say, God, please make me pass. Give me a promotion. Heal me, Lord, heal me. And he says, child, when this has got fused, even if I want to do, I cannot do because you're connected to the wrong kingdom. आमचे जिवीत अशेंच जावन आसा. हर एक वेळार आमी पडटा आनी देवा लागीं मागता म्हाका गुण कर हें कर. पूण आमचो मेन मोग आसो फ्यूजच गेला. जर तर मोगाचो फ्यूज गेल्यार ते आमकां कनेक्शन या देवान कितें केलां आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना. So remember the word of God says in Galatians 5:6, त्या देखून गलातकार बरयलो 5:26 म्हणटा faith works through love. भावार्थ काम करता मोगा वरवीं. Brother Praveen, can I ask your daughter a question? हांवें सवाल सर तुजे दुवे लागीं.
I should take the daddy's permission, no? Mummy, permission allowed? Daughter said, tell no, no. Even if they both say no, I will still say yes. Give her the mic. In your house, Baba, in your house, तुमच्या घरात is there a wardrobe? वॉर्डरोब कपाट असतात Yeah. Mummy has got a wardrobe. मम्मीचे Have you seen it? कपाट असा Have you seen it when it is open or all the time locked? ते पळेला उगते असताना या बंद Sometimes असतात when it is open Sometimes it is open. and it's closed. Huh? And when it is closed. हा? She is only taking my key and opens. हा, Okay, okay. So you are okay. So the cupboard is open. हा. Does mummy have got one pair of many pairs of clothes? Yeah. एकच जोडी असता की जायती वस्तू असतात Some clothes, yeah. Many pairs of clothes. Is she putting on the hanger or like daddy all on the folding? हँगर शिरकेतागी या फोल्ड करतागी Both. बोथ Hanger is there? Yeah. Really? Yeah. On one hanger, one cloth or multiple clothes? एका हँगरान किती वस्तू असतात एकच ताकी जायती वस्तू असतात एक हँगर Eh, if it is daddy, it will be one. Multiple. मेरे को मालूम है. Okay, now, is there a rod? ते एक रॉड असा की एक Yeah. हँगर शिरकोनचे And on that she is putting the hanger? Yeah. दोन हँगर शिरकेता Now, the weight of the hangers of those clothes, the rod is slowly becoming no? ते हँगर You saw, no? वस्तू जे Yeah. बेस्ट You saw, असतात ते no? आता Yeah. कालाचा Like this, रॉड like असे बेंड जातात And one day, एक poof! दिवस पडतात ते रॉड Now where are all the hangers? केदळ हँगर पुरा शिरकेले काय असतात Down. Down. Now mummy is telling daddy, आता मम्मी सांगता डॅडी ग let us pray together आम्ही आता सांगाता मागया that all the clothes will go and be on the hanger. कसे अरे एक पोटले पुरा त्या हँगर त्या रॉडावर रावून दे म्हणून Daddy is saying, डॅडी म्हणता first of all, you put an overload on that. ते ऑलरेडी इतलं ओझे घालाय त्याच्या वयर But don't worry, I'll do something. आता आम्ही एक काम करता So he puts one help to the rod in between. आता मध्ये एक सपोर्ट करता रॉडामध्ये And he sees that it is very, very hard. ते पळयताना बारीक घट आहे स्ट्रॉंग Now again she puts all those hangers. आता परत ती हरी एक वस्तू She's putting even more. आणि सड घालता But because of the support that he's put in between, कित्याक त्याच्या मध्ये एक त्याने सपोर्ट the rod केल्यावर is not bending this time. त्या यापटी आता रॉड बेंड जाईना Very, very तर stiff. घट्ट रावता Will the hangers fall? त्याला हँगर पडतात No. No. So are all the clothes in its place? हरी एक वस्तू जाईत असतात That is exactly what it is. ते The rod ते is the agape love. ते अशें म्हळ्यार रॉड म्हळ्यार तो देवासारखे असो मोग आगा पेला हो On that is faith, anger, ते एक भावार्थाचे एक हँगर असा healing anger, भलायकीची असा deliverance anger, सुटकेची एक असा हँगर blessing anger, आशीर्वादाचे एक हँगर असा financial breakthrough anger, संपत्तीचे एक Marriage hanger. असा, खासदारी जिविताचे असा children anger. भुरग्यांचे असा You can put as many hangers as you want. कितले काय तितले हँगर तुम्ही If शिरकोवन the जाता. love rod is strong, जर तर हे लवा रॉड म्हणले मोग म्हणलो रॉड तो घट असा everything will work. त्या जाणा मात काम करता Only when the rod falls, त्या जाणा ते रॉड फोडले nothing works. काय काम पुरा खंयचेय काम करना What do you say? कितें म्हणटात करेक्ट यांचं खाली करेक्ट सांगता बाकीचे. बाकीचे कितें म्हणटात Praise God. प्रेज गॉड So keep your faith line clear. How? त्या देखून आमची भावार्थाची वाट आमी सारखे करूंक आसा A heart कशें free of offense कितें आमच्या काळजांत दुखोवन आसोन नजो मन दुखोवचें is the power source for mountain moving faith. ते त्या देखून आमकां तो भावार्थ येता आमची पर्वत समस्ये भायर धांवडावंक When there's no offense, जर तर ते मन दुखोवचें ना your faith to move mountains त्या जाणा मात तुमचो भावार्थ गुड will work God करता. supernaturally in your life. त्या जाणा मात तुमच्या जिवीत अलौकिक रीतीन काम करतात Might be you are saying, I'm not offended. जावंक पुरो तुमी सांगूंक पुरो हांव मन दुखोवन काण घेना It might not look from the outside, पूण भायल्यान ते कळीत जायना but if the offense is inside, कित्याक मन दुखोवचे भितर जावन आसा that will short circuit God's power in कित्याक you. देवाची सकत आमचे ते आसली ती नाश करता शॉर्ट सर्किट Praise करता God. प्रेज गॉड Did it help you in any way? तुमकां हे एक कुमक करनासता
So do we need to pray or do we need to make a correction first? त्या देखून आम्ही पहिले मागायचे की आमचे ते चिंतवण करची गरज घे चिंतवण Praise God. Next one. उपरांत The unstoppable nature. आमचे अनस्टॉपेबल रावंक जायनाटलो स्वभाव Please understand that this love जर समजून कान घे हो मोग has character, ताका कॅरेक्टर ताका एक नडते आसा but स्वभाव नडते that love is God Himself. तो मोग म्हळ्यार देव जावन आसा Love is the source. कित्याक मोग मूळ जावन आसा Love is who you are in Christ Jesus. मोग जावन आसा तूं कोण जावन आसा क्रिस्तांत आहे म्हणून And this love has different characters. कित्याक ताका नाना तराचे नडते आसात या मोगाक Praise God. प्रेज गॉड So those characters are also love. कित्याक ताचे नडते मोग जावन आसात And every moment, आणि एका संदर्भांनी the question is, एक सवाल कितें म्हणल्यार what power are you going to use? खंयची सकत तूं उपयोग करताय For example, उदाहरणाक the mother wants to operate in love, आवयक जाय मोगाची मेटा काडूंक and the child आनी भुरगे is doing exactly opposite to what the mother is asking. कितें आवय सांगता ते विरोधूच करन आसा She has been patient, ती सोसणीकाय दाखयता holding on a peace, तिची शांती राखून आसा सांबाळून आसा but patience पूण सोसणीकाय without long suffering, लॉंग सफरिंग म्हळ्यार काय म्हणटात लॉंग सफरिंग लांब कस नासतना दोग दोनी if there's no long suffering, जर तर ते कष्ट नात लांब कस sosnikai, नात लांब सोसणीकाय ना then it is not patience. ताका सोसणीकाय म्हणनात So every time for you to win, त्या देखून हर एका वेळार म्हाका जिखूंक there has to be patience. ते सोसणीकाय गरज आसा There has to be kindness. ते कायंडनेस दया गरज आसा I request you or I beg you, हांव तुगेले विनंती करता तुगेले मागता all these details हे सरी एक विशय have been preached in FIJCM, that is Faith in Jesus Christ Ministry, Goa. FIJCM Faith in Jesus Christ Goa That has been preached over there, ते हरी एक इश्टकोण दिल्या and there are 29 episodes. ते 29 भाग आसात So I would request you to go there हांव तुमच्या विनंती करता थंय वसा and keep on learning it. आणि परत शिका Something happened? Huh? बॅट Battery went out of the camera. माइक दिस माइक Check. मुझे प्रेज गॉड हालेलुया Your voice is so loud we don't even know whether it's the mic or your voice. Hallelujah. हालेलुया So this love is an unstoppable nature. मोगाचो स्वभाव जावन आसा तो स्वभाव रावोंक जायना So when we were born from a mother's womb, कित्याक आमी आवयच्या गर्भात जावन आयल्या we had a corrupted nature आमकां ते एक करप्टेड नेचर आसा that came from Adam. ते आदामा जावन आयले Praise God. प्रेज गॉड And now a wonderful example. आता बरे एक उदाहरण Very expensive mic. हे बरे मोलादीक माईक Aldrin, एल्ड्रिनरचे you are in the sound system. तू साऊंड सिस्टम असो व्यक्ती Very expensive हे mic. भारी मोलादीक Battery down. बॅटरी ना Dead. डेड म्हणल्या काम That कर mic will work. ते माईक काम करता बॅटरी Dynamo. हा Dynamo. डायनामा Will it work? काम करता बॅटरी ना जाल्यार वीक जाल्यार The same is our life. तशेंच आमचे जिवीत जावन आसा When your battery is charged, केदळ आमची बॅटरी चार्ज आसता and how do you charge your battery? कशें आमची बॅटरी चार्ज करचे By renewing your mind. कशें मौन आमचे परिवर्तन कर By taking decisions on the word of कशें God. देवाच्या उतराप्रमाणे निर्धार घेऊन You have the unstoppable nature of God.
कित्याक देवा सारकेसो रावणातले स्वभाव आमकां आसा देवा सारकेसो The Bible says तो पवित्र पुस्तक सांगता love never fails. मोग केदाय सलवाना That means the nature that God has given you की ताचो अर्थ तो स्वभाव देवान आमकां दिल्लो can never fail. तो सलवाना Why does it fail? कित्याक तो सलवाता Because of our wrong thinking. कित्याक आमचे चिंताप सारखे ना So where's the biggest problem? तर समस्या काही व्हड The problem is outside or the problem is here? समस्या भायर आसा की भितर आसा आ इनसाइड भितर I don't drink, brother. हांव पियेना But no, that brother, he took me to the bar. What to do? पूण ताणें म्हाका आपोवन हांवें काले करचें मागीर I only opened my mouth. हांवें खाली तोंड उक्तें गेलें हा करना I did not drink. हांव पियेना काले करचें Have you heard anybody saying, I करू ना? हांवें तुमी आयकलां अशें काय करू ना? हांवें कांय करूं ना I don't get angry. हांव रागार जायना But that fellow is irritating. पूण त्या व्यक्ती म्हाका किरकिर करता I'm giving a तो व्यक्ती saying, हांव बॉम्बेतून बँगलोरतून आयला ह्यो म्हाका असो करता. Hallelujah. हालेलुया So we have the habit of blaming one another, आमकां संवय आसा एकामेकाक दुसरोवची but not take the correction. पूण आमी करेक्शन करिना You will always fail. ते जाल्यार आमी चलवता People who give excuses कोण कारणां दिता जो व्यक्ती and don't take responsibility आणि त्याची जबाबदारी काण घेना and don't repent आणि पश्चाताप पावना and don't change आणि बदलाना and don't take a right action, आणि सारखे तो कार्यार घालना their life will be miserable. ताचे जिवीत खंतीचे आसता By choosing love, केदाळा तू मोग विसरून काडटाय everybody here, हांगा हरी एकलो everybody here हांगा असले हरी एकलो has 3 gifts from God. तीन देणे देवान तुमकां दिल्यात One, एक to think. चिंतोंक 2 दुसरे is to feel. फील बगूंक And 3, तिसरे to choose. विसोण करूंक So now when you're sitting here केदाळा तुम्ही हांगा बसून आसात and hearing the word, आता ऐका देवाचे उतार what are you thinking? तुम्ही कितें चिंतून आसात This word is drawing you कितें हे उतार तुमकां ओडटा with thoughts of what you're hearing. कितें आयकोन आसा त्या प्रमाणे चिंता बसता And the more and more you pay attention, केदाळा चड आनी चड तुम्ही चिंत गमान दितात your feelings are going according to the word. केदाळा तुमची भावना देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलतात And now आता you have the power to choose. आता तुमकां सकत मेळटा ते विसरून करूंक And you choose the word. केदाळा तुम्ही देवाचे उतर विसतात So by choosing love, केदे मोग विसल्या वरवीं you are choosing आमी विसरून काडटा the only thing, एकच वस्तू the only thing, एकच वस्तू the only thing एकच वस्तू in the या universe संसारांत guaranteed खंडीत जावन to win every time. हरी एक समस्या जैत व्हरतात जैत मेळटा तुमकां Let me give an example. तुमकां एक उदाहरण दिता Jesus had not done anything wrong. जेजून कितेंय वायट चूक करूं ना He was falsely accused. ताचे विरोध अपराध घाल्लो He was insulted. ताका निंदा केली He was beaten up. ताका मारले He was rejected. ताका तिरस्कार केलो He was crucified. ताका कुर्सायले Every torture. हरी एक टॉर्चर केले And at the end, they took off all his clothes. निमाणे ताची वस्तूर पुरा काडले He was made naked. ताका नागडो विणगो केलो And even then, जाल्यार he made a choice ताणें विसवण केली to choose to obey his father. विसवण केली बापाक विधेय दाखोवंक He submitted to his father. ताणें बापाक समर्पिले And he made a prayer. आनी ताणें मागणें केलें Father, बापा forgive them, तांकां बक्षी for they know not what they are doing. कितें करता ते नेनात The moment he made that prayer, केदाळा ताणें तें मागणें केलें Satan lost it. सैतान सलवालो Now, my question to all of you, okay? आतां म्हजे सवाल सकटांक रायट गे When Jesus was going through the cross, जेजू त्या कुर्साच्या मरणाक on वयता the cross, आसतना he said, आनी त्या कुर्सार ताणें म्हणलें Father, Father, why have you forsaken me? बापा बापा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय Yes or no? होय की न्ही
Why did he say, my God, why not Father? कित्याक ताने म्हज्या देवा म्हणल्यार न्ही All बापा throughout his journey, he said, my Father. हरी एक ताच्या जिवितांत ताणे बापाक उलो मारलो But only at the cross, on the पूण निमाणे त्या कुर्सार ताणे देवा म्हणल्यार उलो केलो he said, my God, my God. कित्याक ताणे म्हणलें म्हजे देवा Huh? Just give him the mic. Since the sins of the entire humanity was upon him, the connection between Father and the Son got disconnected. So you can understand how sin is powerful to disconnect us from our God. पण हातून आमकां कळी जाता म्हळ्यार कितें फाताक आमकां बापा जावन संपर्क तुटयता म्हूण How insult, abuse, hurts, offense, bitterness can block us from our relationship with God. निंदा नाबोगसाणे या कोटसान मोंदगोचे आमकां देवातावन कशे संबंधाक अडकळ करता म्हूण For example, उदाहरणाक I am insulting him, म्हाका तो ब्रदर इन्सल्ट करता provoking him, प्रोवोक करता rejecting him, हांव तिरस्कार करता even giving him 2 or 3 hits. आनी तितले न्ही तीन मारता He doesn't open his mouth, हांव तो तोंड उक्तें करना not telling anything, कांय सांगिना just calm. आतां थंड आसता Who looks to be strong? कोण मजबूत दिसता Why are you giving them the answer? I'm asking who is strong? कोण स्ट्रॉंग गट जॉन्सन It looks like I'm strong दिसूंक बरो तो गट आसल्या बरी because I'm shouting, कित्याक हांव बॉम्ब मारता I'm showing him my guts, हांव ताचे म्हजे बॉल दाखयता I'm doing all that. हांव एरिये करता And he looks like what? हांव पळोवंक कशें दिसता A victim. हांव सलवल्या बरी Homa? Does he look like a victim? हांव सलवल्या बरी हांव दिसता अरे क्या बात है यार, क्या बात है. He looks एकदम powerful, Give me a strong, tall. give me a practical answer. No, Practical, I'm saying. He looks very powerful, strong, tall. he's not opening his mouth. हांव Oh, तोंड okay, उक्तें okay, okay, करना okay, okay. You're going on now. Now it's changed. He's doing the same thing to me. आतां हांवें कितें ब्रदरान केलें हांव ताका करना सा And I'm quiet. हांव को थंड आसा कांय उलयना Now who looks strong? त्याला कोण गट दिसता He's giving all his gali, bili, everything. हांवें मारले धरले पुरा निंदा पुरा केले Who is strong? त्याला कोण गट In the worldly nazar, in the worldly, he's strong. In Because spiritually? In your eyes, who is strong? Jodo, worldly or anything. In your eyes, who is strong? तुझ्या दोळे मुखार कोण You tell me who in your eyes who is strong. After your preaching, you are strong though. After hearing your preaching, For how so long let I'm us- strong? कितलो वेळ सर कितलो वेळ सर Till I go for lunch. Or is it strong forever? निरंतरगी सदा नित बळादिगी खाली Please, जेवण it's घेता not, Forever, please, okay. it's not the time to laugh. हो वेळ नाही असो Those who are going through this journey, कित्याक हे येत पयना जायते जाण I want to आसात tell you, my friend, हांव तुमकां एक विशय सांगता म्हणजे with your इश्टान eyes you can see तुमच्या दोळ्यांनी पळयत he's strong. पळोवंक हांव मजबूत दिसता He's showing his boldness. तूं म्हणजे धैर्य हांव दाखयता But पूण he's operating not on agape love, he's operating on offense, he's operating on the power of the enemy. हांव आतां देवाच्या मोगान हांव मॅट काडिना हांव सैतानाच्या त्या सक्तीन हांव मॅट काडना आसात So when a person is walking in love, केदाळा जो व्यक्ती मोगाची मॅट काडटा it is not weakness. ताची हसकत काय नाही ती It is the ultimate strategy, ultimate advantage to be victorious. हे असो परिणाम निमाणे जावन एक स्ट्रॅटजी जावन आसा ताचे परिणाम जावन तो जैते होऊन जाता If the devil's strategy is offense, कित्याक ताची स्ट्रॅटजी जावन आसा मोंदुकोंचे सैतानाचे then God's strategy for us is to operate in agape love. देवाची खुशी जावन आसा आमनी आगापे मोगान मॅट काडीचे And if you walk in love, केदाळ आमी मॅट देव मोगाची मॅटा काडटा the Bible says you cannot fail. पवित्र पुस्तक सांगता तुम्ही सलवानात
I can tell you without a doubt. हांव कांय दुबाव नासतना हांव तुमकां सांगता God began to teach me those months. देवान म्हाका त्या म्हयन्यांनी म्हाका शिकयलें If you operate in agape love, जर तर तूं त्या देवा सारख्याच्या मोगान येताय I will shorten your journey हांव तुजे ती पयण उणें करता and you will come out. तूं थंयच्यान भायर येताय. Even my advocate told me. म्हज्या वकिलान म्हाका सांगलें I'll try my best हांव म्हजे प्रयत्न करता that you might get up to 5 years. जावंक बरो 5 वर्सां Max minimum 2 years guarantee. मिनिमम 2 वर्सां खंडीत जावन But you cannot come out free. पूण थंय जावन सुटका करून भायर येवंक जायना. So when the judge declared me free, केदाळा म्हाका तीर्प दिले हांव सुटका मेळ्ळा म्हणून फ्री जाला म्हणून my own advocate said, म्हज्या वकिलान म्हणलें it is your God. हो जावन आसा तुजो देव तुज्या देवा वरवीं जाल्ले तुज्या देवा वरवीं जाल्ले. This morning, ह्या आयच्या सकाळी a lady called me. एक स्त्रियेन No, म्हाका I called this lady हांवें एका स्त्रियेक कॉल केलें because she was going through an surgery about 5 or 6 days back. कित्याक तिचे सर्जरी 5 या 6 दिसां पयले जाल्ले. She had a tumor on her breast. तिच्या ब्रेस्टान ट्युमर आसलो. So before the surgery, I had prayed for her. कित्याक सर्जरी जावचे पयले हांवें तिका मागलें. And after the surgery, केदाळा सर्जरी जाली the doctor said, डाक्टरांनी म्हणलें I am really amazed by you. हांव म्हाका तुका पळोवन मस्त अजाप जाता म्हणटा This डॉक्टर. doctor was not a Christian doctor. तो क्रिस्तांव डाक्टर न्ही. It is your God who has done this miracle for you. हे तुज्या देवान तुज्या जिवितांत हे अद्भुत कार्य केला म्हणटा. Because this cancer that you have कित्याक हे एक कॅन्सर असले तुज्या is जिवितांत an aggressive cancer. इतले कठीण मट्टाचे ते एक कॅन्सर जावन And आसले. it is just the beginning. ते खाली स्टार्ट पयले अंतर आसले. And people do not detect it. लोकांक ते सुद्दां कळीत जायना They हे. come late when ते- it has already spread. ते केदाळ येतात तेजो पुरो सगळ्यान पसार जाल्या उपरांत ते येतात. And she said to me, आणि ती म्हणाली म्हजे लागीं you know, I am a widow म्हाका तुका कळोस आसा हांव एक विधव. and I have been working for the Lord day and night. हांव देवा खातीर दिसांनी रात काम करता. A cycle came एक सायकल आयले and hit me. म्हाका मारले. And the handle hit my chest. हे हँडल म्हज्या हांगा चेस्टाक मारले अर्द्याक. And that's why, because I was hurt, त्या देखून म्हाका ते दूख जालें. I had to go to the doctor त्या देखून म्हाका डाक्टरा लागीं वचचें पडलें. and they had to take a scan तांणी स्कॅन केलें because I was hurt. कित्याक म्हाका ते भितर दूख आली. I had gone for a physical pain हांव म्हज्या भौतीक दुखी खातीर गेल्ली. and there the doctor detected त्या दाडा डॉक्टराक कळीत जालें that there is a tumor growing inside. तुज्या भितर ट्युमर आसा म्हूण. And this is not an ordinary tumor. तो सामान्य ट्युमर न्ही तो. Extremely aggressive. एकले कठीण तो एग्रेसिव्ह जावन Very, आसलो. very rare. कित्याक बारी उणें आयलो. And the doctor is saying, आनी डॉक्टर म्हणालो I can't even understand म्हाका हे कांय समजना. that this accident हे एक्सिडेंट जाल्ले तुज्या caused जिवितांत. you to come to the hospital तुका ताचे वरी हॉस्पिटलाक येवंक जालें. to take your physical treatment. कित्याक तुज्या भौतीक शरिराक And चिकित्सा that's करता where we पसत detected त्या वेळार आमी सोदून काडलें that there is an aggressive cancer. तुज्या भितर कॅन्सर आसा गेड्डे आसा म्हूण. And she said to me, brother, आनी ती म्हणजे लागीं म्हणाली I love my Jesus so much. हांव म्हजो जेजू मस्त मोग करता. Even when I went in and I came out, हांव आतां भितर वचून भायर आयल्या I had no fear. म्हाका बेना. And now next week when the week starts, केदाळा उपरांतलो हप्तो सुरू जाता. I'm rejoining my job. हांव परत म्हज्या कामाक भरती जाता. God has restored me. God has healed me so quickly. जेजू देवान म्हाका बेगीच गुण केलें. All these teachings have helped me. कितले हरी एक म्हाका शिकोवन उपकारा पडली. I would have been the last person to go to the hospital. हांव निमाणो व्यक्ती जावंक आसलो हॉस्पिटलाक गेसो. But because of this accident, पूण हे म्हजें जिवीत अवघड जाल्ल्या वरवीं I had to go. हांवें म्हाका वचचें पडलें. My God is a master planner. कित्याक म्हजो देव जावन आसा वर्तो योजन When you कसो walk देव in जावन आसा. love, केदार आमी आगापेले मोगार even if येता. the devil has planned something hidden, जावंक पुरो सैतानान कितें कुतांत्रां केल्यात God will still work his plan, देव काले करता ताचे योजन देव उपाय करता. which will look like evil, जावंक दिसता ते वायट but the ultimate result will be for your good. पूण निमाणे ताचे फलितांश तुज्या बऱ्याक पडटा.
If you walk in love, केदाळा तू मोगाची मेटा काडटाय you cannot fail. तू सलवा नाही And why you will not fail? कित्याक तू सलवा नाही Because love can never fail. कित्याक मोग सलवा ना So the question every day is, आता हरी एक दिस आमचे सवाल म्हळ्यार in all relationships, आमच्या हरी एक संबंधांत am I हांव making a decision हांव निर्धार करून घेता to walk in love? मोगाची मेटा काडूं God through us देव आमच्या मरिफात has spoken the word to you. उलयला तुमच्या लागीं उतरा मरिफात We have poured our heart to you. हरी एक काळे आमी घाला With all that we have spoken to you. आमी कितें आसा हरी एक तुमकां सांगला You have heard it. तुम्ही ऐकाला Now it's your turn. आता तुमचो वेळ जावन आसा Respond to it. तुमकां प्रतिक्रिया करची Reject it. तिरस्कार करचे Forget it. विसरोवचे Ignore it. न करचे Whatever you do ते तुम्ही करतात is going to decide your future. तुमचे भविष्य ते निर्धार करता Close your eyes and pause for a moment दोळे दांपा एक घडी आमी मौन रावया इल्लो वेळ and let us pray, आणि मागया asking the Holy Spirit, पवित्र आत्म्या लागीं आमी विचारया if there are people offended by us कोणे आमकां मन दुखेला or we have offended others, या आमी हेरांचे मन आमी दुखेला wherever there is offense, काही पुरा मन दुखोवचे आसा oh Holy Spirit, intervene पवित्र आत्मा येता थंय and destroy this. आणि ते नाश करता We give you full control. आमी फुल संपूर्ण नियंत्रण दिता We ask your help. आमी पवित्र आत्म्या तुजो आदर मागता Destroy every bitterness and unforgiveness हरी एक आमचे भितर असले कोटसाण आणि नाबोकसाण and नाश teach कर us, O Lord, आणि आमकां शिकय सुमिया to walk in your agape love. तुझ्या मोगान आगापे मोगान मेट काडूं And we thank you, Lord, आमी तुका अर्गान दिता सुमिया for teaching us these powerful truths. आमकां हे वर्ते सत शिकयल्या पासत Let this teaching be heard again and again हे परत परत हे शिकोवन आयकोंक गो so that people are renewing their mind अशे मनाचे चिंता बदलूंक गो and taking the right, correct decision आणि याचे सारखे आमी निर्धार घेवंक गो and applying the truth आणि सत आमच्या जिवितांत अभ्यास करूंक गो in their life. आमच्या जिवितांत I ask you, Father, हांव मागता बापा and I believe हांव सत मानता you have answered our prayer. आमच्या मागण्याक तुवें जबाब दिलाय In Jesus' name. जेजूच्या नावान आमेन Spirit of God, देवाच्या आत्म्या take charge over our tongues आमच्या जिबेचे नियंत्रण तू घे and speak आणि उलय and intercede, आणि आमच्या विनंती कर not only for us, नाही आमच्या पासत मात नाही but those all around the world. आणि संसारातल्या हर एकल्या पासत Those who are going through this कोण जो व्यक्ती ह्या रीतीन वचून आसा unforgiveness and bitterness and offense, ना बोगसाणे कोटसाण आणि मन दुखोवन Lord, intervene. सोमिया तांच्या मध्ये And the love that you have poured in them, कितें तुवें मोग तांच्या काळजांत ओतलाय let this love be activated. आणि तो मोग कार्य रूपाक जावन दी In Jesus' name. we pray. जेजूच्या नावान आमी मागता Hallelujah. Hallelujah. Ola La, 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 baba ba, ba, rakadere ba, kede ba. bebere kedere kedere. Shikalara ba, 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 La ba, baba la, la, rakadere la, kede la, la. bebere kedere Rikalara kedere ba, kedere ba, ba, bebere ba. kedere kedere Ri ba, bebere. ba, la, 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 La la, baba la, la. rakadere kede Shidalara ba, bebere ba. kedere kede bebere Ushalara kedere bara, bara, kedere bara, bara, kedere bara, bara. kedere kedere bebere Ula kedere kala kedere ba, ba, bebere ba, kedere. ba, la, 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 La la, baba la, la. rakadere kede Ri bebere bari, bari, kedere bari, kedere bari, bari, bebere bari, bari, ba. kedere 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 Ushaka kedere. la, 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 La la, baba la, la, rakadere la. kede bebere Ari kedere bari, kedere bari, bari, bebere bari, bari, kedere bari, bari, kedere bari, bari, kedere. ba. La Ushaka baba la, la, ba, rakadere ba, kede ba, ba, bebere ba, ba, ba. kedere bebere kedere Shidala kedere ra, ra, kedere. ra, ra, ba, 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 ba. La baba Rikala ra, 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 ra. rakadere Ula ba, 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 ba. Shidala ra, 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 ra. Shidala ra, ba, 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 la, ra, 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 ra. Ushala ra, 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 ba, 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 ba. Ukala ra, ba, ma, 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 ma. Ridala ra, 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 ba. Shidala ria ra, ba, 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 ba. O ba, ba, kala ra, 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 ba, ma, 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 ma. Ridala re, 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 ria ra, la, ra, ba, ma, ma, ma. Hula kala ra, ba, ma, 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 ma. Ridala ra, 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 ra. Ushala ra, kala ra, ba, ma, 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 ma. Ridala ra, 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 ba, 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 ba. Rikala ra, ba, ba, ma, 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 ma. Ushala ra, ba, ba, ba. Ridala ra, 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 ra. Ridala ra, kala ra, ba, ma, ma. Ushili re, 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 re. Rikala ra, ba, ma, 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 ma.
Ridala ra ba 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 ba. Ushekala ra 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 ra. Ridala ra 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 ba ma 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 ma. Ukala ra ba ma 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 ma. Ushekala ri 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 ri. Ola ra ba ma 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 kala ra ba ma ma. Ridala ra 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 ra. Ushele ri 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 ra ba ba ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jizo. Praise you, Jesus. Stuti Jizo. Thank you, Lord. Argan Samia. So we break for lunch. Ada